Aria maraingira guku bururi-ini kuuma bururi wa Tanzania, Zambia na mabururi mangĩ mabingĩrĩirio mĩhaka-ini na one kũrũmĩrĩra mwerekera wa President Uhuru Kenyatta kũrigĩrĩria arĩa mothe maumĩte mabururi-ini maria homa ya COVID-19 ĩrĩkĩtie gũtuthũka. Kuwasiliana na agenti kuhusu swala la kuvuka kwenda Kenya, agenti akatueleza kwamba tusubiri wana kikao kuhusiana na matatizo yaliyotokea ya maradhi ya corona. Tumsubiri majibu yao baada ya kuja kutueleza mchana jana ya kwamba tusubirie tena tuangalie jioni kama kuna uwezekano wa kuvuka, naye ikawa kimya. Mpaka umefungwa na hawajatuambia kwamba ni lini huu mpaka utapofunguliwa ili sisi tuweze kuendelea safari. Muhaka-ini uyu wa Namanga matereba Marori mibango yao irugamite ka kuona materetekerio kuingira gutwara mirigo yao. Meleji uliopewa wewe kwamba uende ushushe mzigo urudi, lakini hatimaye unajikuta unakaa hapa bila kujua utatoka lini, kwamba unazidi kuingia hasara tu ya kukaa hapa. Tungefanyiwa kitu kama tufanye gari kama gari kwanza waifanyie kitu, hawa wataalamu wa afya waje waangalie gari kama ni fumigation waifanyie fumigation, na kama gari na watu wawili apungue mmoja aende dereva peke yake, na kule nafikiri labda kama ni kwenda kushusha tu anaenda anashusha siku hiyo moja na kurudi. DCC wa Kajiado Central Charles wa bogogite mikana na mitaratara ya kwaga gwitikiria andu kuuma na nja no nginya irumiriro niguo kurigiriria gutherema kwa homa ya COVID-19. Aruti a wira a thirikari na agencies ciothe cia thirikari ni ciraruta wira mwega tondu gutire non Kenyans mararekererio gukira na guthie na thabari yao. Andu aria mararekererio guthie ni andu tu ni Kenyans kana andu akuma mabũrũri mangĩ na marĩ na vibali iria cia gwĩtĩkĩrĩka mũndũ akorwo arĩ thĩinĩ wa Kenya. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ no ũthiĩte na mbere kũũrio wĩgiĩ ũtheru, kwĩthamba njara na thabuni maita maingĩ na kwĩrigĩrĩria kũingĩra kũndũ kwĩna kĩrĩndĩ kĩnene. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Macĩ wa Ndia wa Mũrĩithi.